Radoznala škola. Čika zdrave. O, radoznalci, zvoni za čas, vrijeme je za radoznalu školu. A tu su i brojevi od 1 do 9 u kojima se nalaze zanimljiva i zagonetna pitanja. O ne, vjetar je opet duvao i oduvao naše brojeve u radoznalu školu. O ne, radoznalci, pa brojevi nisu na času, oni su u biblioteci. Očigledno vole da čitaju knjige, ali učionica je prazna. Dragi naši brojevi, znam da je lijepo čitati, ali vrijeme je da se vratite u učionicu. Radoznalci, pomozite mi da vratimo brojeve. Pa od kog broja da krenemo? Molim? Šta kažete? Shvatam. Ajde, Dvice, ti si prva na redu danas. Napiši koja životinja je na slici i koja se slova ponavljaju. Bubamara. A ponavljaju se B i A. Bravo, radoznalci, odlično ste riješili ovo teško pitanje. A sada ti, Dvice, bravo u svoju učionicu. A sada izaberite sljedeći broj. Molim, šta kažete, radoznalci? Izabrali ste broj 6. Pa hajde, šestice, iza tih knjiga što se kriješ, da vidimo i tvoje pitanje. Zaokruži podskupove. Na slici su prikazana djeca, djevojčice i dječaci. Odgovor je podskup djevojčica i podskup dječaka. Ma bravo, radoznalci, ma odlični ste bili. A sada ti, šestice, pravo na svoje mjesto u učionicu. Bravo, radoznalci, tako ste dobri i pametni. Ajde sada da izaberemo sljedeći broj. Koji broj birate, radoznalci? Molim? A tako znači, birate broj 9. Ajde ti, visoka devetko, da vidimo i tvoje pitanje. Od koje će ti ljekovite biljke mama skuvati čaj kada te boli stomak? Od kamilice i nane. Bravo, radoznalci, ma to je bilo odlično. Ajde sada ti, devetko, na svoje mjesto u učionicu. Odlično, radoznalci, vratili smo devetku na svoje mjesto, a sada je na redu sljedeći broj. Pa koji sada broj birate, radoznalci? Da vidimo. U redu, radoznalci, izabrali ste broj 5. Ajde da vidimo, petice, tvoje pitanje. Napiši i riješi zadatak. Prvi sabirak je najmanji parni broj, a drugi sabirak je 18. Koliki je njihov zbir? Najmanji parni broj je 2. Drugi sabirak je 18, što znači 2 plus 18 jednako je 20. Rješenje je broj 20. Bravo, radoznalci, ma to je odlično. Ajde sada ti, petice, na svoje mjesto u učionicu pravo. Ma odlično nam ide, radoznalci. Vrijeme je da biramo novi broj. Pa šta sada kažete? Dobro, važi. Pa hajde, trice, pokaži nam i ti svoje pitanje. U datoj ukrštenici dopuni slova koja nedostaju. Rješenje glasi, uspravno je riječ tata, vodoravno 4 slova piše se mama i vodoravno 3 slova piše se sat. Ma tako je, radoznalci, vi sve znate. Hajde sada, trice, na svoje mjesto u učionicu pravo. Ma tako nam dobro ide, radoznalci. Na redu je novi broj. Šta kažete? Molim? Ok, važi. Ajde, sedmice, da vidimo i tvoje pitanje.
Spoji linijama. Spojit ćemo prase i slaninu, kokošku i jaja i ovcu sa džemperom. Ma tako je, radoznalci, a sada ti sedmice izlazi iz tih knjiga i pravac u učionicu. Radoznalci, ostala su još 3 broja, pa šta kažete da izaberemo četvorku? Odlično, hajde četvorko da vidimo i tvoje pitanje. Pitanje iz matematike. Koji je broj sljedbenik broja 19? Sljedbenik broja 19 je broj 20. Ma odlično, radoznalci, a sada ti četvorko možeš da ideš u svoju učionicu. Ma vi ste super, radoznalci, a ostala su nam samo još 2 broja. Pa koji birate? Molim? Pa kako vi kažete, radoznalci. Ajde, osmice, da čujemo i tvoju zagonetku. Radoznalci, brzo razmišljajte i upišite slova koja nedostaju. Rješenje glasi: žaba, sova, gušter. Ma odlični ste, radoznalci. Hajde, osmice, sada i ti na svoje mjesto, pravac u učionicu. Svaka čast, radoznalci, a ostala nam je samo jedinica, pa ćemo te ti nestašna jedinice zamoliti da nam postaviš svoju zagonetku. Zaokruži znakove upozorenja. Znakovi upozorenja su znakovi crvene boje. Ma bravo, radoznalci! Veoma je važno da znamo znakove upozorenja i da se čuvamo kad prelazimo kolovoz ili prugu. A sada, jedinice, i ti na svoje mjesto. Ma odlično, radoznalci, sve smo i vratili na svoje mjesto. Evo i zvoni taman na vrijeme. A sada ćemo, kako smo i navikli, da ponovimo sve što smo radili danas. Radoznalci, naučili smo da napišemo riječ bubamara i da u njoj ima najviše slova B i A. Da u skupu djece imamo podskup djevojčica i podskup dječaka. Da će nam mama skuvati čaj od nane ili kamilice kada nas boli stomak. Da je zbir najmanjeg parnog broja 2 i drugog sabirka 18 jednak 20. Riješili smo ukrštenicu sa riječima mama, tata i sa. Spojili smo linijama prase i slaninu, kokošku i jaje i ovcu i džemper. Da je broj 20 sljedbenik broja 19. Kako se piše žaba, sova i gušter. Da su crvene boje znakovi upozorenja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, radoznalci. Vidi i autobus. Radoznalci, lajkujte i pratite kanal Čika Zdrave.